Delhi rong supia long Article 244A ke hangdam par omplu. Loka Charlia hin kapaprang donjia phanpura EM Richard Tokbi chimit me pin pen school along kahumridam. Sukuram timung pen Indira rong pharpi lapen moina rong pharpi tum angbong longlialam ki keklang. Kardom pinyada Abirta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi nonarju ikta Abirta ang ton pen. Kedam tang ningkan thom kep sose aningkan pen karbiang long lapen dimahasau arat akari India Constitution long ketok ang Article 244A kapachun ponji aphanpura nang chesom bom wang bom si kedam tang pai pai ni phai narkep ar ni le thota Delhi rong sopi jantar mantara long hemprek ke hang asai kedeng thu. New Delhi rong sopi jantar mantara long ke padopon bangso a hemprek ke hang amaya long kanchas dikam amai phu ajiti mungke japon along KSA karbi riso adorbar Karsa KUYA lalung adorbar karbia dorbar lapen prek jam aham phanga song atung cherap cheto donsi Delhi rong sopia long hemprek ke hang par omplup anpinlo around 2,000 crore rupees per year. There is also an industry tour, but if this autonomous state is achieved, according to our demand, according to demand raised by another leadership of the Ajit Ministry as well as the participating organization of this particular one are here, then all that's why not only today, in the coming days, until and unless we achieve our demand, until and unless we achieve our potential, then we will continue having continued and you also continue to support, continue your presence to strengthen the hand of the people and to strengthen the hand of Karbianglong and Dimahasau awi kami pinangan angkat pinahok lo masuk artikel 244 all the MLA, the MP, as well as the executive members of Karbianglong Autonomous Council and Dimahasau Autonomous Council all here full support by which we are coming here, we are here and we are support we can do everything and I have heard that they also will participate after some time. I have told yesterday that their presence is likely here after some time. Article 244A na pacun piteknya sarkar Indian Constitution of the state tabi na all the MLAs with the same level of Indian Menteri Jantar Mantara Prothom di masa Karbianglong rat dan Kopia jonya si hem kan kalsimet tabi dan konstitusi kong kompetente Delhi lo Prime Minister Delhi lo Karbianglong they have given their violeta endorsement in support of this demand and which has been already mentioned in the memorandum which is being submitted to the government of India. So that is why I am very thankful to them and in future in the coming days, in the days to come, I expect their more support and their full cooperation in doing all these things until and unless our work. That is why and finally, I extend my thankfulness to all of you, those who are participating here, coming on behalf of different organizations. I am from BJP. Bangso hemprek ke hangadi malong MP Horen Singh Be lapen Karbianglong Autonomous Council EM Surjo rong pharsitami adi malong an palitun EM Surjo rong pharpen kaningje ponateng ki kedam tang pharu krisir kebra trokner kebra trok aningkan pen paplut le pin pen bangso hemprek Karbianglong lapen Dimahasau aradatum che song ponlo bonda pinyani anta kichunji aphan che theklong leder Tumangke 1986 the system known as income concept drop to say apora ni di songo lo bangso kan di songo sampai ke hangaphan bodi sitane ang thun pupletin ke na di songo bangke 1986 ko buang lo kalau itu ke kan songo SCC dulu custom ke custom ke PSI Karsa
KMC hasut MC Secret Federation bukan dulu. Kami ini cuma memang handbrake. Artikel 44A memang ditujukan ini biasa bagaimana? Kami lah masuk ke sini, dua memang lah pakai kayu mati pada dua ada langsung. Bukan hanya ada apa yang kita songlo. Itu esensi awal bahasa Indonesia pun apa dulu kalau kita songlo. Tandong nomornya anggur dulu kita. Nilitum si hempre ke hang ching po alam pen abangki ceparoka I nang nilo. Ningi sivet dosi hang rapet nang po lapen non ke cari bom a sorkar atuma phanse dami kai ke amat hempre alam abangki a tok dam lot nang po pusi KSMI pu thang sing timung pen ning je pon. I conclude, and before conclusion, I would like to raise our slogan. Will you be standing up to accompany? No to the masses! No to the masses! No to the masses! Hempeng long letting! Hempeng long letting! Hamare mange! Hamare mange! Hamare mange! Rat kurpanang ko non dak bang parogot thom karbi yang long arat yang kisong no karbi yang long di thom tame arat tame ahem long kisong amedi social media bang kan teknik itu pressure tidak penangi pressure tidak kan kalau kita antik ini non dak bang thom let itu kisong population ke lak ke se karbi yang long arat Hai amor, hai kita arat doan. Majority kita mengitung memang cepat langon sosial media lo kami wiban otomatis cepat langon. Itu memang. Bangso kace song along ke Japon abang pu mate kanchas diko mamai pu ajiti munga hin pen rat ki pudun thap ki pudun pru aputhak mai long pen kace song rape ji aphan kachuning ripen ke hang padopon Delhi pen long soda ringti Karbiang long live Karbiang long arlo atokan no ajuanta luka charlian athu anujok mate LP school ang deng pen akang tu yang deng anta kapami senji aphan pura kedam tang pai pai ni phai ECR ni pen Karbiang Autonomous Council along awareness campaign for quality education Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ingpudet pen api Prekja maskola long EM Richard Tok bi pen kahomri dam padodam bom lo Lason si kedam tang pai pai ni phai nar kep arni let hotame samelang so blog angkang hum troxy skola long kahomri padodam bangso kahomri dam ahut bukulia bahani adarsha high school long pen pangcheng ponsi bukulia bahani adarsha English LP school bukulia English LP school bukulia English medium school Chandra Singh Terang ME School pen Langbirik Nodi Golf LP School along Pachini Nepin pen kahomri padodam Bangso kahomri damahut school along sai cheklema lang charidam lapen lo charliao somara tum pen sitame lo ka charli along ko PPC akisung ke doma thanbang atum lo nang than pame mema lahai sitame lo charlia somara tum pen chingki chethan padupon Anparta school a hemalong ko PPC kadurema lahai tame thanbang atum pen chingki chethan padupon Halapu ihum humni Assamese medium school kosonsi English medium kapamanjima lahaya puthak setame thanbang atum pen chingki chethan padopon Bangso kahomri damahut education EM Richard Tok bi MSc Hinpega rengma AMDC Nayan Pathak SDPEO Sonsing Tok bi Assistant IS Katharson ingti lapen DPO Khonsing Ronghang SMC SMDC atum chetongdun News Report Karbiang Long Live
Abirta long lam ki kethenayang bong langdam pulote longle phelang tangka maha lapen arlosolam ki henlo lason thong bena joini mitha korte apok etstami chidam e chewang e thek bang solong le alam ki pena jo lason si kidam tang pai pai niphai nerkep arni loring thipi police outpost ke parlo tarabasa Benjamin taro arong jirsong taro hinpen longle alam ki aputhak amithang aboha long pherangkia mai ke pha pherangkia mai long kaningji pon atengki Pulunia hitia dung het kedo dag number Parohinira sirkep kebra trok along mondolatu longle ahoy non puanta nang kithak det abangke manghumi me pusi ningjepon kidam tang parokre sirkebra phokebra hinia ningkan karbiang long CEM ke khitang karlitang nihang rong phar abang longle dag number phokebra isi Pulunia long dolo la so longle along karlitang nihang rong phar abang kachelang apor kabidera jok sukumar rong phar alangli ajir pophan la solong lealong kepalang jiaphan hukum pilo bonta longle chrai dedno pophan kali longle ke pahona phan chot pusi pherang ke amai long jirsong taropen ningjepon in fact nilitum ladak apatan da do patai thido pataki dingdo la pen nilitum phan dak council pen longle so case thakon po order da do la pen la son thak si ako tine non bangke nang thak eta phi officially nang thak phi non bang hala so a himalong ta land demarcation puri da mon pu order da do hima somja phan final order lo hala da athimala apata nang thak chot bangke officially nang thak chot bangke ili adu yo hoi chi ne ek bigha along le do lo so tipul la puto nang thak ne ha puto nang thak ne ke officer source nang thak ji hala bangke ko dak antong hadak pili dam punen three himas ke chini lo nen tu dala pu ihia na da hoi ves na bang sini tum chi sine ko dak antong le dam ji ne longle ke lang pia jok karlitang ni hang rong pharabang aning kang sampen phan phokep along le abang sukuram timunga phan pek pon derlo lapen la sofi phan phokep abang ni hang rong phar asumar bang hini indira rong phar pi lapen moina rong phar pi atuma phansi pipon derlo ki pipona dag number lake pharo hinira throk sirkebra throk henlo bonta council pen order nang pi eta phita non puanta mondolatum longlea hoi ke thak piperega jok alam klang nang koklo non asumara tuma kaya bang alam klang thurok lo puta ningje pon thu clearly talk do ni la so phrang ke ni hang rong phara long le ma jok men ta we sita hala so 1958 ke thabdun nang kok ke sukuram timung caretaker men ke thabdun nang kok ke atheke nili paila pe nili pisardom ke thi wok wakla ama si inut ke langa bang hala caretaker men thabdun tha nili phi tang ta aphi ke dokmuka aha warsi nili phu ni hang rong phara hem binong pe nili phi bang ta nili phu che wai jui phi ke upai vedan ma se hemi pi ma se asomar da bihe khakla mahini ma se hamre na pirthe se damang juilo ma se so sek ke sukuram timung sinang kelang pilo solong le la pen nili phita 1970s 80s somna chewang bom lo hisab kitab che an bom lo thang problem ave sukuram timung ke transport dia mune to pot se danglang tanang lang pi pa me la pen alang li phana khasi na pen nili pai nili pisar dom dalang phan ke po son si che kam se bang nang lang pi pa me pot along le ta chang hedet lo along le hem phubek abangke indira rong pharpi pen moina rong pharpi atum along le bonta sukuram timung asumara tuma bang nituma long le lapen nitum si ladak ke do atum pusi kachirai de ji aphansi kabor I pusi pherang kyang no pachini it's not been done till now according to map we know our boundaries one is highway another one is Jugas Khaklari, the hardware shop, and another one is Uttam Das Seal. And we don't know the behind the Timung side, we don't know the exact boundary. Now on 8th of July, with ARO and all the settlement officers, I mean all the staff, we went to the ground for the survey. We did the survey and then they have measured the land and then it came out around 28 bigas, approximately 28 bigas, 27 point something, but like say 28 biga approximately. But R is like 24 biga according to our patta. 24 biga, 4 kotas, 16 lusa. So that after the survey, ARO has sent the report to the Joint Secretary. And from there the order was supposed to come. Whatever order, whoever favor it is.
So till then, we're not supposed to touch the land. And even Joint Secretary Aero and all the officials, they told us directly that nobody will touch the land. Touch the disputed land unless the order comes. Indira pen moina tum along levek lopu ang thega bangke sorkar mate patta ansitame do lapen khajana anta pibomlo bonta non puanta ahoya bang mondol SK tumabang thak pipeda da jok lam klang nang koklo lasila so along le along Karbiang Autonomous Council keja atum ahoga kangsai nang pibek nang jipusi moina rong pharpi pen Indira rong pharpi asomara tum kachuningri padopon Puluni pen dirchuna rongpi lapen langhin pen sarpangri ingti Karbiang long life Pirthe adang along ke phir kethak arni mate handloom de katalon pon asonsi kedamtang pai ni phai troxiar ni dipu rong ni hang along kedo assistant director handloom and textile asahem along ingsamjin pen talondun Assistant Director Handloom and Textile Tapash Kumar Das Kacharipon Amailong Joint Secretary Karbiang Autonomous Council Michael Timung Aluhi Sarpoaman Pen Chetong Dunsi Karbiang Long Handloom Saiphu Saipiatum ke claim ke dam aputhak lapen ke dorde ke phophe sai hemalong ke do kavea son amung haihui karju mate chethanchimum pon Asam ang kangalong ke khaibari matum dopik lasi khaibari matum apindeng kapareng verjia phan Asam Sorkar mate CM Dr. Himanta Biswa Sarma kamat hapen ke paklangpon Asam Swarnirbhar Nari scheme tame Karbiang long kedo bari makhai tum aphan labang so scheme varsai ki PHG aphan sai photum ke claim ke dam pasik ponang popusi aluhiaman pen kachitong dun Joint Secretary Michael Timung than pachini bon Handloom de akhaitin atumta apindeng dore lasi sorkar atumta me akhaitin atum apindeng kapido verji aphansi handloom de pu ke hokpon lo Sitame handloom de katalon pon along ke swarlo tum ansi methanga khai apindeng chingthang chot Isia khai apindeng kapareng ver nangji pulote swarlo tum anchot si khai apindeng chingthang nangji anchot kali Sopinso tumanta chingthang nangji busi chopha luhiaman pen kachitong dun Sabina teron pi ningje pon Jaimek atengsi adapor phai kep apor aluhi sarpoaman pen kachetong dun Karbiang Autonomous Council Joint Secretary Michael Timung Department of Handloom and Textile arideng pen thengpia klim HNT sahem angkangalong thengpia klim epon Swarnirbhar Nari Enrollment and Helpline Center ahem tame aluhi sarpi pen amatsi ingpupon Mailong kachupapon atengsi T Haulai Superintendent HN PHC Langhin Papangjang Aluhi K Rahang Joint Director Handloom and Textile Hills Dipu Barrister Son Milik Junior Assistant Handloom and Textile Penchenglo Karbiang Long Handloom and Textile Kedoan Saiphu Saiphiatum Chetongdun এই ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডের মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ এই উইভাৰ্ছখিনিৰ তাৰমানে আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাওঁ যিখিনিৰ পৰা আমি কাপোৰটো পাওঁ তেওঁলোকক সন্মান জনোৱাটোৱে হ'ল আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লগতে আমাৰ যোনখিনি হ্যান্ডলুম কাপোৰ শিপিনীয়ে আমাৰ গাঁৱৰ দুখীয়া শিপিনীখিনি যোনখিনি বস্ত্ৰ সেই বস্ত্ৰটো তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে এটা তাৰমানে আমাৰ এইটো তাৰমানে আমাৰ এটা উদ্দেশ্য যাতে সেই শিপিনীখিনিয়ে সেই সুবিধাখিনি পায় অন্তত তেওঁলোকৰ হেৰিটো হয় এটা উপাৰ্জন স্বনিৰ্ভৰ হয় সেইটোৱে আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টেও স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এটা পৰ্টেল তেওঁলোকে খুলিছে আৰু সেইটোৰ এৱাৰনেছ আমি ইয়াতে কৰিলোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টাফৰ মাজত তেওঁলোক তাৰমানে ফিল্ডত গৈ আছে তেওঁলোকে কিছুমান অসুবিধা পাইছে সেই অসুবিধাবিলাকৰ নোহোৱা কৰিব লগতে আৰু এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী স্কীমত এনেকুৱা হ'ব সেই তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এলিজিবল হ'ব মিনিমাম 5খন News Report Karbiang Long Live Pinya Abirta bangke lapan si kang tonig lo domet hakmi kardom